Makontrakta ala mathukumana na serikali ya kaunti ya Masaku nimenda mundu wonthe ukueta kana no thukumanite na kaunti atume nzia ila kana nzia ila ciailite kethwa ni vethwa na mauvitukano. Makontrakta ni maweta kana nimekite mwitikilano na serikali ya kaunti ya Masaku na kana nimethitwe mayivwa ilovia na ila itiailite ni maende na kuivwa kuyanana na mwitikilano usu. Kavili Susan na ilivota Maine night na wanduthi ila siumbanitwe ni amwe maenenthi ala metungite ta makontrakta kaunti ya Masaku. Makontrakta ni maweta kana ni mesene na kana ni methitwe maivwa ni serikali ya Masaku. Umuthi kwi nduthi ku Masaku cia andu meita contractors, lakini ithie contractors ala mathike nini ba Masaku na tienda kwa cia kana maundu ala momuthi tima kwete kwoko ithie nundu nitakumanite na governor na akatonia ofisi la cia ile cia finance nundu iko kutethegwa wea wako ibana. Hii mambo ya kusema Wavinya kaunti ya Wavinya ilipi, I disagree with that. Personally, hii mwaka nimelipwa twice, but not that nimelipwa yote. Wina installments vile tumelipwa na bado as we continue to supply bado tunadai. Na si mimi peke yangu, all counties tunadai. So hii mambo ya kuambiwa Wavinya alipi, I totally disagree with that. Makontrakta ni maweta kana ni mekalile nthi na utongo wa serikali ya Masaku na metikilana undu methi wa makivwa ni maofisi ala mailite kwithwa mainengane maunyungu nyisomo. Na ite komanite na andu ma finance kele mwako atikegwa ni ya mitalatala ti kwitha nayo ya kwivwa na nitibitwe andu ala meba na contractors ya Masaku walilia reports ya serikali with ya 1.9 billion Wavinya no ibite kati ya mwako kwambia June last year ngino ibite 1.9 billion na 1.9 billion sieba wa contractors na contractors amwe maitu na ameba. Someone like Sammy, if it's true that anadai and he has all the documents and it's clear that akuje to the procurement and ofisini ajieleze kwenda kutafuta goods waze kusoma ofisi ya county, no, that is not the procedure. Ingi makontrakta ni mende vaikethwe na mundu ona umwe ukwitikila kutumiwa ni ateti kwete nduthi na kethwa ve umwe wina maunyungu nisio kutumia nzia ila ciailite kuivo kutumia koti. Mundu ona iliga contracting ba Masaku kana county ila ingi pe mitalatala yevo na mitalatala yevo ni uka supply ukaete documents ketha be kuatia nitizi watia finance iko lingiliosu nigwa nisi wa kuatiania naguo mundu ngi uteatia lingiliosu inisi ndatona kuibika nundu kuibika kwe procedure cia serikali. Okavindani kauna ke minister muvyani wa serikali cia mitiuko ba kaunti ya Masaku Anastasia Munyaka no mani anduthi ila cia kusiwa maofisini ma kaunti ya Masaku aiweta kana maofisa ma inspectorate ni matethe cia kutungia muo na kwenda kila mwene nthi wina maunyungu nisio kutumia nzia ila ciailite. Tivika saa 5 niwo headquarter yitu where Department of Finance is domiciled tikwatie ubo kana kwina andu ingi muno moka imwana muno cia muika matesikie na titamona na katikati wo pe umwe ukuitwa Sami Kioko na ni mathokwanisie uthukumi wa Masaku na wethia headquarter yitu pe maundu maingi matatona kwikika. There was a disruption for about 30 minutes na ende niwo department and enforcement officers mokie katika headquarter and they were able to calm the situation na maundu maendea kwa uneenda kwa asia kana serikali wa Masaku ni very firm, the government is structured na be undu sindu sikawa na ni asiati na contractors mbingi na tiaitha na thina na contractors. Ingi Anastasia no aliana na mavoma kanave mundu umeiye nduthini ithi aiweta kana mpikia yu vaidi voti makwatite. Officers situ cia inspectorate alani askali ma account, they are well trained, they are professionals na nimesi we are war na kuko vikasani isu
ithie ta serikali wa Masaku tina habari yoyote kana pe mundu itha aumiwa. Ngilipoti ya Vilingo wa Movo, nitwa Susan Kavili.